ila karim معه الربيون jama ngo kapai كثير gabe ngani awre aw qaramun wal qatala agaja ado jama gabe فما وهنوا ha ke jama ima qaqanta gune kon sabu dangani kengare kita Allah taala killendi gilli jogi nga aru anu nyimmen kallenga kemila hundi kenna ngabonta kengure anu nyimmen kalle kenna ma sabu ina galla hundi kemme ngabenya hallango amila hundi ami qaqantawo bayra famu harenya ni agara himbe ko da tawna kenya bismillah وما ضعفوا ima lahu jihadinga وما استكانوا imam ma yanka qonnun dangani والله koy an kunjugo gara kebenya aga ko nanti Allah faren karaba ne an kunjugo nullahu aga ma yanka aga jihadin tokono honu yimmeti obugo islama wonde kemay ga sirinyana wallahu ta'ala يحب الصابرين aw sawranun kanunu وما كان قولهم kebrenga iga makkanu imallahu imam ma yanka iramaniko إسه من هو سيا ما كان تكوياني يوتني ربنا يا وكما وجنون قفري ودعاني أرو داران كرا قلو وهين نكين قفري ودعاني أنو تنبكون سبتني أنو ديما سرون كما الكافرين كم الكافرين يا الله تعالى لكون سرو كل دونا ديما دينا كين دونا براجنا أرو الله غرا براجي سره أرو دونا خلين كنيا ديما نينو قنيما أرو الله غرا baraji siren kiniya arjanna ibra kini dua usre masiban pakatinga Allah taala yuhibbul muhsinin aw surni yamun qanunu hon suka mantendi يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إلا غنى الجمع يا مريم بتو إن تطيعوا الذين إلا غنى يم يا مريم بتو كفروا كونغا كافراو يردوكم يونيانا ساوينا غساغندي على أعقابكم حل مغادي فتنقلبوا كين غندني اغا كوبيني خاسرين اغا كين دورون غني دي غا كيما كني كانغاري انغا تان الاسلاميه كاهرين يا مريه انغا تان كينيا ان ولا غارني يلنا ان يلنا كاهري دي فكاهرين تان غار الله كليا بل كين غا غندنيا انغو كسارنا دي دولار مباكني جاغوني كولا موندا امبير جاغوندي سريسو la qur'an ma perda jagu nendi kahiru ni nyamari ngol len to kono bal awara Allah taala ayani angun de mandananga Allah taala de mandanan surokin ganya Allah ma ayani de mandanan su hosrenga kebrenga fa atiuhu dunahum qara Allah ya batu na ya mariyen dabari na kahirun to kono Allah nan dima ya gundanan danga anda njagunde ka de mandanan tanga bismillah sanulqi ar-ru'ba ki yanka kanga de ya holena amadu ke akasuni ori ko tanya soroba ken gonde Abdullah ibn Ubay ibn Salulu awotini awa isrundo lahun don dangani harondiga undi akata Abu Sufyan undi Allah mutama ngima ko na garan nan tiki almuhimmi Muhammadu yamma ka gara Allah ya gara ma kuto tikahirin ne ya ayyuhalladhina tuti'u alladhina kafaru kebrenga kama khalle kenyade kama de Abu Sufyan Allah dunde anda nya do hingo bono Abdullah ibn Ubay Madinan kinyane Aus wala Khazraj odi gajan kote nyanyi do menanga isu qoni ayugubane sawu be gara wara Allah faran konda ngonga kundu aywa asuni kanan ka mundi en kaduni ado duna kanu di gajan kote nyi Madinan kondo menanga qabla na gohille ni ga gemali keda nanti ina gajangen la khawara ina yumman ke nya yumman ka bane ya keda kin worinya koyi awrinya Abdullah ibn Ubayya bo ken no yin Allah faren pilli
an kuna kanan ka gon dugo ho honda kuma na hi khore nyugo nya aworna nyime tinge yange wonya na akana ga hananga wo hotana yime ga na bu ken pakati wo kiana akita kianya sabu ya aro amma kata Allah faren ka faren famu kare bata madina su gemu kanan ne wanda garo Allah faren batalli himenu gati wa kan yana kanan kai ke sabura nan buga di moy wodi aranta kenya na akem famu yendi ki hay garin ke din kanan ka kunya da alin mulalin ta kunya da ke ya sawuni Allah faren pim makka tarwari mo suri nan ka hu yahudiyanun ka hane kure kan den kamba au kan ken kai parce que au sido khazraji ho ho kanan gon pakar lahi dikenga kun sura Allah faren piyar mo suri kiyana kita ya sawi gara dire hubbu riyas ras kull khati'a kanan ga on kanuye ayani masiban suyun kulanga an kai bule sai wa wallan ya ranka ne kin balle an da Allah faren pim pai koy madina wuni me ga lamin mo gobe sawon go ko ni mo gobe Allah faren pammin ta sere kanan ka wai amma domi kalange nyugo girni hina na halage wala batendi matang ma islami de akenyanti khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam ay memma aka hiragundi himbe gana ga siri sugandin denga de kero kanan ginga aga ndari tubi domi kana karaken to kenyan kinga be ke danga islami ya koni aywa kahirin tan yana islami kanan ge debe sumari tubi hina ire kanan gongari mo be gari bugi mo gondi kabila mari tubi hina ire kanan gongari mo gari bugi mo gondi madina yimme ke kabila kanan ge ni ke ni ku kanan ge Allah faram har bane bugi mo gondi anyi kan sira famu kundu yi ngabara makin ngari mbin suro halle ki qahanari ihinga hay kebirenga aken ngar himbe famu na heri nya kem buguno kebira nge hingo sagni baten kiyana kita ari wunya kem godi ho masura kenda aduna bono Allah kharabono ko tasu kunkutiye ko tasu heri gure dabari Allah faren lo sahabanda hon sunu Allah maka na hon kita na lungondi nan tlaqarin na abosanga mango wurnu kanu yemma mango mungunu Allah farin yime munanga ken kota bane ken sigira bane qarina Allah na am faqaren taundi qari hagar tawo yemma mango tigono hiso Allah maka ken balle kuntanya na koy bare yimedi ngai kunda ka ketara koy bare yimedi jango kota bane na surna ma anyimi ya gawe mo be gala na ke mo godi na la bonu na ma hisu go tlananga nan tla gari na pagaren ta undi mango ti gono يغشى عدي أيوة تيغو نياني كن تيغو نيا قفارين ديانا طائفة أيوة جمايا منكم اللي أنكونا يعني موميانو يو تيغو ما أنك أمني أوا يغو نيني بكا إكريغين كما مكا هنغو يرني بكا هونو كتنا وطائفة جماني جماني كم كوني هميني يمين ينكينا يكسمغو كم بكرم متاغو يا همين الله فارين يا همين تهوي كوني كوني مناهغين ويظنون كن يغو جيغندني يا الله تعالى تون جيكنتنا يا ظن الجاهل كن منيا سمنتاغم فقاتين جيكي كن منيا سمنتم ما نخبي جمان غبنغني iyo ken gabe ngani kemina kunyaraw
hada zannul jahiliya amma mu'minun gikeni maniya alla gawro bange beya o ganda sabari nan kanu alla yi o katana jamanga logo mo anga sabari anga kanu alla yi jamal logo mo yo kenti maga mo hilla garuti gantene kunya kalle بسم الله يقولون كم أو كم نافقين وتنيا خلنا من شيء يلي حرهن وأكو دعانوا يلي هينونا الله فارن غرام مغوبيكو أو كتنا جت أنقول حرهن وراديوا حلا تاكمان جنيا وا قل يا رسول الله أنقول ننتي دعاني أنا تهينغا أنا سنا أسوسو كمان دي أنا الله دعاني أنقول تاكن تادي هن الله هوي في الحقيقة يخفون ما كنا فغنوهم مغني يسند مني إيغان تهمبي بانغاني أنك مولامين دعاني يقولون أو إيوتني لو كان لنا شيء هو غنيان أكو دعاني قله نونا قتلنا إيما يوكلي ها هنا يري قل ويكون ما كميني جونكوي كمية كنا أندو كراي وجيني سري وجيني سكسري oku sianto la kem balle ko ni darno kari ore mundo ya khunjo ndiere nya ko ni kundu ya rasulullah ya ngotini dangani law kuntum hada gandani aga o sankan so gillundi mayem munga bugu igara karinden kiti kamma ni sawran suguda wal yabtali Allah kira nanti kan to kenta sikki serenga dakal ay dige ngantan kalli serego noko an sawran go nokobe angani nino bismillah وليبتلي الله ما ولكن قل صابر الله تعالى نيم براج انا يم جربي في صدوركم ايوه وليبتلي الله ما قل صابر الله نهم بانغني كين واغا سوندو موندي خلاصيه ولا مناحق أنا هم فتام بانجي كينغ واغا سوندو موندي خلاصيه ارو كنتنا الله تعالى وانا نياني سوندو من نور هون ابي غاوا نياني اكين وني واتو سيرون ناتو ولاني سوندو من كلني ولاني سوندو مي اكله ولاني خلاصنتني ولاني خلاصنته او كم بانغاني سيروندا في جرابي هينو ليينغا ارو هيقوتونغا andaranga agman dina bonondi amam pora o bonondi kende ango digre be sorungo kenturu anda himbe kele kundiga ken kana tuy sonungon di ti sawranni dundarenga na to ngini sirengo kallan ko angurano angu kallan Suleiman bin Dawud alayhi wassalam wadai awi tawranga kalle malika haiga jonkoi Allah subhanahu wa ta'ala andi mun da khifaru kunyan Allah khalifanunga igawno wakati be ko gan himbe ya malika su an gollenga ni kebe ya anna dungaye abun iya maka ba iya ni hin kamanwa wa kalle malga hay garai ay wari anno kunga agari ara yugo wono ken qawta quranga yugo ke gara wari bane yugo ke asolo men kanu bida kebe kalle malika ga diga yugo ndi Allah annabi nyime ke yugo be gabuwere sisa ahayni mo wonni nge kanu ni de Suleimani tada kalle malikanya ne yugo ndi ako hankenda andiga tinga no khulate basana yugo ke hayni mo wonni kanu ni Suleiman da ko hankenda wucineta hankenda diga no khulate wucinne kalle malika hayga Suleimani ya ati Suleimani Allah dinge ya mari na ke yugo yonkilliga ma agati hankendi ndiga no kobere Allah tingna yonkilliga no nyi ngangare anyi ange jamandi yere kenya ni no ursabu Allah tinge wa nyi doru wongera nyi yere akallatu
kebrin anda hingari akin la to wuriye sabuda wa fil waqi'i kharaja li masra'ihi ka ja adiga ikararanya suguta kayandi lego no kosu ango kala no ko bi angurano بسم الله إن الذين يمبنوا تولوا كونغا هلكوين قل أنكم سلامنيا يوم كوتانا كوتا بجبان باللي غرامي جمالنا وخدي دينغرانا منوغا هلكوين نمرو أوتي سوديغا bire ñugonunga maserbane bire ñugonunga masoro segi bire ñugonunga tamudo hillo wa tamudo segu hakada tamudo hillo abubakar takany kundi ali yu kundi talhatu yu kundi sa'd ibn abi waqas ñadi abdurrahman ibn auf ñadi kebiranga ati himbe nuga diga innama stazallahum ash-shaytanu annama shaytan yana idrin qisanin diti wajinga ga sabun kan honyu waye ya kahana gara ken golli de i mera junubu nyuwanya iblisa ga katiya ban iblisa Allah ta'ala ranta ike komo khalasin tonga aha kebrenga Allah farenga di himbe nuna sigino ko be ga mabuguno amaka takunda aga kata hoho dirin qisanen dini anda Allah farenga sori kenyeni kunga wuru iga digana Allah farento بسم الله ولقد عفى الله والله يا بات الله تعالى يمبي بك ورانكم غنديني الله تعالى غفرانا يعني تقول لا نوغين يعني يا أيها الساقي قري ني صحابة القرآن دي ني سنون دي نانتي إبليس يانا إدرين قصانين دي nga asabun bugu yimira mo yu dabari hina kenya masro nga yam ala kulli hal iya himaka na sere angana ngatentu asaren kiten takodono kebida ke metana ikunda alo yumatonunda maga alla faren soge iblis an katanga su asabu baka anyi miari honne alla do iblis ani togo si halema ngo medangani iblis ya garan kota ngo aywa alla la qur'an da ike ko me khalasindo alla ndakunga kon ho khalasindo nga himenu go farun tabaten kama to iblis ma katanga ango tokolo Allah farin bate nan to da bate tandonga iblis rantanga antan to kono de garantanga bismillah يا أيها يا يمو بين كونغا تمني جاغا سيجان كنا مغانيا ويمو مغمي كونغا أو كافراو كوني ناهرين أنغا تاني مؤمنين مغانيا قوم نافرين بس النافقين دي لإخوانهم يقالون قندغني أيوا بلا كبي إن داتري إلا مورو إن دقا مونيندي إيقا كرا يوتني مني أو كانوا والماء إكارون قندغني إيقا ندقا كورينغا إن داتغنو يوتني مني لو كانوا نافقين دقا قندغني نكينغا أكا أسرينغا نكرا أو دوهاليا أو تنيا لو كانوا هقران دوكو غنيانا أكون انديني ما ماتوا إما يكلا تغني عند أيدي كريم أوتي ما يكلي ها المنافقين دقا بيني كي الإسلامي ما غنيا كندو أنسرين نبوا مغا أو أغندا كرا ما كيكو نانتي جندا غويري ما يكلا جندا غويري ما يكلي لا إسلامي ما كيكو كم مغم بحر هوني sere suga kara ayanda ko siza asa handinya ni kara wakati nyanki Allah faringa ko ni hadisi ri sere kallana agara siren kari wakati be hara gama kalli kem pakati aka manyi kalla awre ni ginde hara ga wan kem magaire anyi kalla aga kara wakati be nangi muti bire be anyi kalla kem pakati nangi muti kem birenga sir haka bego kala na yama diga hwanga bakena
kenta muhimmi ga diga karaya ginde to kenga wosiga nganta kalla kemira kuma kalla bismillah ليجعل الله كوسابور الله نكي دغامينيا ايوا نيمسويا في قلوبهم يسندمني والله الله تعالى ايانا او غارين دينيانا او كارين دينيانا والله يبين تاكن تانك ان تقونو ديغين تانكالي الله تعالى بصير اياني دو قران دانغا تهونغا تعملون او كنغولني ولئن قتلتم والله إن غكري في سبيل الله الله تعالى دينا نغرغي كلني أو متم ما غكرت يمدي كلنا يمغو إسلامي جوته كم بتي كلنا من إسلامي جوتهنا كفر يدي قل الله تعالى ألوهن كن ينبسو مما قل هنا أغنه كهم ميا إسلامي نغوا جوتهنا جاي ngale kalla kota be ananya Allah ya handengin maka islamin pamminda joten nan kabana nyaki ai aha islamin ta ba joten ngana diga ngo kalla ngana toyre ngo kalla tiran kallen lo jihadin kallela islami wateni maniya kafari yankiti Allah aro hinne yankiti Allah be kenyan paso honsi karna kinkino بسم الله والله يا غندا كراتغني ميدا كريم ميغا واجبي واغسك فمي الى الله كتا الله تعالى اسلام عنن كانوكيغا او كوتا ورني اوسو مينين الله جومينا غاني اقاتي انا هويغو نيا مكو منا نيوا اقاتي انا هويغو توغونو مكو منا توغونو ما اسلام غوان كانوكيغا وري كرامو قمبي ارو كرا وقاتين بي ارو كرا دينغرام بي بسم الله فبما رحمة كبرنا هن يقول سابو دغني من الله أو قل الله تعالى لهم أي وقت يومتون دغني ولو كنت لين تنتنو يو لين تنتنو يا الله يا ابو فبما رحمة هن يقول سابو دغني قل الله تعالى لهم أنك مغو إدغني mogoy an jukunnenga hari gandan sori awgili Allah ta'ala subhanahu ahinenga sahabanunda aranki nyasri mogonte ken hinne qore sahabanunda hinne qore aha basanna an kanan ke sabarin tenga nanya munyana nanya jukusirenga a halangilla ya qoran kinga ago mi qasondini khairidi azu suturango kendi makin zaidanga fa bi rahmatin alla fare alla raqidi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o manqi mahinne taga honunda ke hinne sabuda alla fare jukunya mogo nga ana siwa ko ni bun maliki ngira alla fare khidima sallallahu alaihi wasallam sino tammi فما لامني على شيء فعلته أو تركته أمد من جراغني نانتي من نانغرا كينيا والما مني أنغما كينيا بسم الله ولو كنت يا رسول الله أنغنيانا أيوا بوتي دار دونغيا سندون كسافي دونغيا جماني سانكيني من حولك بكان تتيني كبرنا لو كن منيا أنغنيانا مي الله فارن منيا يو أو قل الله فارن نوينا على موموينا على وحشي تبوليغا وحشي بيغرا أهواتنا حمزة كري الله فارنو حمزة أهوا أي مدا أي ميوندي انتنتامي من لما غنغرو منغا إيمانو خمار ما غنغرو منغا أكادونكو سيمبنتو حنانو بينوغا تونغاني دا بانتي مكا
ko tan pakati ngata ka kundi kibe gara ken kare au gilli fare mo mo ara tubulli e ke ko ni fare nyada tani law lil iftirad aga nyana Allah fare ko takun be ken wure ni yomma to be an wa munda an tate an to amma an jama an to lambate kebire nga maganya sondon kante maganya butte buregume ke ko ni himbe da kinyan pasta ko honsu ti aginde akenganya butte dare gume ya aganya sondon kante di jaman sangen bagatate na jaman sange baga Allah farin da anta Allah farin torono ko mi hona ta ga lungira indiga anta ho nyaniga ai anta Allah farin torono ngawo jaman torono an yan siri jaman kandana ni wara kille na hakare kini ya ni sawarindi nga ngi ganta sabar ni anta munyi an sondo men kante ni an bute murenni inna sanki wo onanya an tanke toro onanya kenga ngaw jama ke toron de e anga ti Allah faren ko ni ananga ni ma toro mosi ananga ya toro haranda kambe anga ni baraje be tanadi bate anga na munyi diya nan sabari diya na ikanda na Allah ko yiya kem baraje ko ni an fuyi kenga waslam sire mundu honni baraje nyai kunya kan baraji ne kunya kan ta ma da kiro mara duke kunya kan ta kenga wat ayan da ko saka mundi islami la muriye karamo kombe ngane kala anan Allah ya himma orni siga Allah jomme na ngane sikino ana nyin ko nin condition su ya ga buntendi ngu ya hayin sabunu o kinyini awa na ona memunyi onya hime maka na sabunu yuwi Allah ga himbe ko nanti kemma to ko farenda sire ma wari men tike to kanda amma sabari an sonno men makkayo an jukum masro kanu an tan ka kuma gollu nge bugu nga annan pinun kini Allah ta'ala yani saw Allah la bil mushawara inna Allah ta'ala yuhibbul mutawakkilin aw wakilan qadun de yantai uhudi khibarenga Allah farenga sahaban kirni tawonde hoto mbugu hoto ma bugu mame kitari tawakkal ala Allah arokandi tawakkal ala Allah ni mo gonsurondi nambugu keto na nya keto maganya ay kempe ande mi nyime ngani mo gonsurondi gajangen sabuda ma Allah ga na himminya keta abu hunde nakanya goni ken fa iza azamta fatawakkal ala Allah mariga ti shawarne ngai kotan yugo ni to ga jallan yugo yi Allah farande kuren nan yankan no yugo yugo man yanka yugo yugo ati Allah fare ati yalli wahayin yana akana to yanka rewa ati ai yime warayen ati kenga na yiresre on sutte kata ken no koy honne jingono amati gene harinya wahay mo yangani ke kama ay kuna bugun la ina yugo ngalenga kinyanya ikhringa ango hamana konnun liqaniya konnun la murenya ni illo ide jige naga bo yugo ke warayin sabuda ira konnun sama jillaka kebira digamu ko hilli so me kitana wahayin pinga nay indi takhairno kendi me ma yugonda tirni hina alla na kanna tunya ngairewa kinga ndai la madi khali ahadi fi dalik o takenda kende alla gara himbe ko bana ay me watu nga gati kempe u gajangen to agunya ni adige bidenga ngeo himbe tu on diga dolo kenan basuke bila kiya ko ne dudan binga ndai gajangen diga mogo awa debum mogo hinu nyaga segi donc keni waran pinga nga alla gana se himbe yime khadi bane kembira be so to ken kallenga alla farlu saban su aga benyani bismillah
إن ينصركم الله بالله الله تعالى ندا ديما قننا أنا تنندان أنت كمدين وإن يخذلكم anda ga yagundi yimme ko baneni kenga waga de mana alla yagun balle badri ko tan pay kini de ma ko to nyugo uhudi ko tan pay kemalungo de asugri alla yay wa fal yatawakkalul mu'minuna tundanuni num besini allah ta'ala وما كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ida honsu nyei ida honsu kara kesu wure yumatona kesu tu nasumu nanti angati Allah koni honsu ko nanda honsu nyananga badri kota ko hadumbe nyugo nyino besu yare ngai besu yare ngadi ko hadumbe ki gada kanima nun ko homame ko hake ayagaram bugo honu tinimani yo kebiri ay mana kewtu saw yoro Allah farenya kebiri Allah farenya mana kewtu in kaba tunu annabi nyimmen kiran killan takinyana itangante ngo junubun suya aho qore aho tugune kalima mugonde kenne junubu qore nyugo yayi imay gan siri ke simana iha karendi Allah farinna qora kanima nyugo mugonde da yani ni jukundi na Allah farin valerin ko ya ara titri ko ona to ko honsu jugo ko ni Allah farinna honsu jugo nye harina simma tara honto بسم الله وما كان أمر يغم قولانتا للنبي النبي من دغني أمغني وما كان سمتي لكن سمتي كم وجنوم كان سرنا ومن يممي كن عنده مغني أكما ngorni ti honga agara ke mugni ay wasigen ko tangade anga wutunan kannenga angara ho mugni wandi hoya nawto kanima aro kentana ko gonde ndo fayde difference ngiro men ay to kono kunta bana gollu kunta bana aha angara ho mugni wandi khalle la gara ko tanda worni na wutan kannenga ken ngoni mugni mugar honga wan kannenga ken ngoni beso walli بسم الله ثم توفى كل نفس كم بالين ينكي بيسو إنا كم فغني هم براجنا أغرا كم قولي لغرا كوتنا أنا تتغهونوا إنتي تونينا دي أغرا همبينيا لغرا كوتا أتي منتين ينكي نغا الله صلى الله عليه وسلم أسهيكي دي بخار مسلم دي نا أكوني يمي آيان كوني دا سوك هم مي ما كينغا هوني يمي تغون كوني Abu Hurairah duk ko te Allah faren sigi odi sallallahu alaihi wa sallam a ara mugundi den kibaren ko amma newndi de ara qorondi na qorondi awot ma wotini sehendi ati aga yugo lagara kota aywa lagara kota a warni nyogomenga kannenga a nyogomen munan muto an kannenga nyogomen qasana awtin ya rasulullah ndema ngurgi haba ngi wotina dangani an ken pin koni himbe ando Allah na ngi takenta kendi nda kanda de parce que Allah ti qur'ana di wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al qiyamah kebirenga Allah ti qur'ana serebe ganda homu gondi lagara kota anda worni ngera ken kona ngenda ganda kemmugo an genda serunjo ko memmu gondi tingena ndema ndande mana de kebirenga Allah tanda worni anda haygarke min da ga yugo ga gemulla gara kota a worni singa kannenga aw gijimbene anati Allah fare ngurgi haba ngoti ni himbe wando Allah naga amara intinge maga nda kanda nti Allah ti serebe nda homo nanda worni nda ga yugo na gemulla gara kota tamisenga kannenga aw qasana awtin Allah fare ngurgi haba ngoti Allah fa ngoti na dangani himbe ga wando Allah naga amara ndi harbani intinge maga ngera kiyanda nganta na maga nyade langara kota nda ga yugo gemme awa nyonki wa kanninga aw qarnu anati Allah fare nguri haba ngotina dangani himbe wando Allah naga amara den tinge magade awa basgenda kanda anti Allah tanga ndanya anda worni makeda ita
hada mareme min nafsu na sere mugundi na nya kome mana sere mugundi na ga na gureliga comme sisa himbi menga mengo dunar sisa saka binne nyuga o dunar sisa igaran seren kitaba ne wa gagana ngelimine yow anya khirsi yow ga se bayra wara min da yo gage mulagara kota awot awa wala no naga yo gemme lagara kota ala raqabatihi ruqaun aywa hoynga kannenga mankange mamponga kannenga in mani yiramen kanne ruqaun ngana yiramen gomi na kungu o kara be konni yiramen nga kannenga yiramen ko mankange mbugondi ni awotinin kama awatin Allah fare ngurgi haba ngotina dangani a himbe ga wanken do Allah na kemmarande tinke magade nda kanda anna maga mugunde nya nda ga yugo gemme lagara kota aywa kurunte nga kannenga kurunte ni maniya kangen do gore anda an kitem paga surun qalsindi anda hukutu baga surun qalsinga anda hukutu bagai na mugundi lagara kota aw jurumina kamanen kannenga ala worni Allah fare ndema lanta nda kanda na maga mugundi kinna wutu ñogomenga na lawara yiramunga na lawara kangen do gorenga bo kuni misalinga mo Allah farinda ku wala ngaladi mi ayan kondi man yaghlul yati bima ghalla angara himbe mo on tanda worni nan tanda worni limoko hadisen da ken koni awan kannenga wa awi kannenga bugundi ni kasai gandai bodai gandai aw kanen bunda mbate بسم الله أفمن يلي يمبي اتبع رضوان كين الله أبتي الله تعالى دونغا قلونغا كمن كندو يمين نمبانا باء كينغا ساغي بسخط كبوتيا من الله اللي الله كتانا كنا نمبانا لا الله فارم بتي الله دونغا قلونغا كندو ومأواه قني مفوندا نتبانا دي كما الله فارندو كونغا يوكي بانا دي ati kutanu kutago dingranga kenne jahannawai lagari nokum bono kinga jahannawai هم ati aywa kebe gani daraja dungonunga درجات i darajanu aywa abu ajjate jate ndengo عند Allah الله taala maga daraja dungonun tabana nyanti ho gani hillo Allah maga intabana ati darajanu kun tabana yake maga darajan ko ni susrenni awa nga adrakatun qahana intabana kinni yankayun qay hobru kinni darakatu himbe ganda ittaba ridwanuhu alla dunga kilembatu daraja o kenda nga kilibatanu nganta bana mogobe idraja nun qahana bana kem mogodi nga himbe ga ba'a bi sakhtin min Allah himbe ga sagati butiyenga lahum darakat yanka ngo kungada yanka ku kanta bana Allah kutayu ngam bonunta me mogobe qala kul hal tagahunga ya hillo ibane impasume kamundi imbonunta me wurrandi والله الله تعالى بصير دقران دانا يعني في هنا هاو كن قلني لقد من الله والله الله تعالى هن نسراوني المؤمنين مؤمنان كما إذ برنياني بعث رسولا كي بحقيق كي السيقي قوري الله فارن دارون دي أراسنون دي هنا ننتي قنيمة هكون دي أتاقن تكن دي كم پلارا بانغان دي Allah farin ye odo me na ka kenni nema kore igra nema benya odangani نعم وفي الحقيقة الله farin nema hara wa kahirun kama nga ayanda mu'mina nun kare kare tay mani sabuda batan na timman den na kunya da na habe go dume ne badanun badanga amma kahirun Allah farin na habe ga wi kama
kenni duna balawu ndambu benu ga nyirni tahana ikisi kengati Allah faren sabunga kun kallen kembe duna bane Allah faren gari bane daiman duna hokka po anni wiyenyi ada lungoyenyi kun kallen kembe kenga illa garu kenni yimbendu mayenga kanjon den tida kisiyendi baka yimbenga amma oku islamin ngoni aywa al aya ngara ko mogobe alo sugana ngara ko mogobe bushra lana ma'asara al-islam inna lana min al-inayat ruknan ghayra munhadimi oku islamin jama burla kamanda ke koni tinyagali wo ku dangani pasana alla ra tokotoy kino kuya na gondama kino yi kimbe ganta gurjene kenni koy alla fare sebe ga tokki da batte nan kara kamba alla ra khairan sunyan arna kinno ndo daga ni bismillah laqad manna ati wallahi allah ta'ala hunna sirahunni mu'minanun kamma birambe agada hariqi mu'minanun ni yimme yugo amanya malikai yatilu kin bare wo qarana ikamma alla ayanunga abi sirundini bakka junubunga hareke wi tuindini qur'ana kitabinga adu sunnan hantenga ikunya pare sennen qiyen kane ini samedi mubin kem bangantenni awa qultum yalli an kuntini yawa birakebe asabatukum musibatu kita ho masiba garaga kita uri kota tanyere sirega karagadi ke ayari awa kenya sabu dangani awa kunti anna kamundi kenya kammo ke karawdi ke hakriga odi kaza alladhi yal an kuntina bila kebe masiban garaga kita wala azabtum mithlaiha kan kunda kemmenu hilli kitab badri ara tanyere sere kari ara tanyere sere riga aha oske nangaso timmana burenga kenyan koro dina waso yinga ti sere karantenga basana mana buri liga ye kenya na anda gamu ni yugo saga on koyni nan kata amme liga himbe ga wa maga sere kare hoy kemme nga maga na kunsu tlandai na riga na sidi donc kenya sago nan ko nan ta na kariya ya sawo ni go agara me hillo kita ke ko ni menyeni na sahaba num butte mula an gunda mati kinya kammo kiro kita kammo an gunda keme hillo kita ikullu yugo ba na madiga an gundi maka bismillah an gunna na mati kammo hada kiya gunya kammo ki bugo kuda minna o kun islaminunga farsin nan wodi bismillah kebirin Allah fare akida ngani himbe gani aiwa ke awanne kamuni aiwa akida ngani huwa ke be gara akita min indi agran kunyaide aga ta buga garan minna ai abuwa gai mai inna Allah ya sabunya farenga ta kan sigino qube akhbara sigino Allah ta'ala qadirun lan ya nanyani kon suko mantinga wama adihim beide kingaran kun silaminu kita ko tambe jamalun billi garame awa gemalle magoti odi dingranga fa bi iznillah kenyati Allah ta'ala dungay nye kini jawabu shart nya aga ta bugo minna ara sabun ko haza majaz me fil haqiqa agri Allah yayi qur'an hakan ko yayi atanda sisa akitanyi miyadi ba farenga rahimbe kanda amma kenya haza majaz me fil haqiqa agri Allah yayi an yaran dai Allah ga rahimi sabatin kun sabatin di a ga rahimbe nu kana la wara iblis ara asanga kundi kibira haqiqa ko su gri Allah kibira nga majazin konnenta ko nyana siriya islamin nga majazin ko dum dar baniya Allah yimesi hoda qur'ana di bil majaz as-hoda bil haqiqa kibana ngeni ki ata kitanyi medi ala saka kama akiti Allah yadi kankani gari hankan tungu asun tungu fil haqiqa agri Allah yadi kan kambe kaga besai agiran yadi anda faran ku takanya ganya
بسم الله وليعلم المؤمنين alla da kenya ko sabura mu'mina nun nan bange وليعلم الذين ko sabura yemmun kan bange kunga muna hagawu وقيل لهم ado yemmun nan bange igati himbenu digantenda تعالوا qari قاتلوا agangaja في سبيل allah الله ta'ala killendi أو ادفعوا bakari jaman nyonto imega kun kana bange abdullah bin ubaydi serun digante kamun sikisre idigante ci dangane aho dungene yagunde ni sisa jaman sapahalle na hinkiten sagundi an kunna bore ke mogodi na kamu siki bote wara hare aga antar ni gaja qari sigi jaman di kunnuga awo yaqi haka qalu idigandendi law na'lam qitala o ganna go gajange surondini ko nyaga batunu ukuranta gajange wara